بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian salam doa pamangasila amuin masih simusugpat ha pakarajaan nato ini insyaallah subhanahu wa ta'ala haun-haun na kamu lokal nakabutang hula Malayo, hula Arab, hula Islam, iban haun-haun pareng ha mga hula yaruruunan niyo salam doa kanyo katantan. Manjari insyaallah ta'ala waktu ini kalau amo na ining kahinapusan sin pengajian ta haamuin maudu long ta tiap-tiap mabutin waktu ini amo na yung pagtawagon long ni akhtaul musallin, mga kasaan magkahinang si mga magsasambahayang. Jari niya waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala tagnaan ta dahin ha mga kasaan si mga magsasambahayang laong niya al-insiraf min al-masjid ba'da salatil asri min ghairi hajatin tad'u ila dhalika indama yashra'u al-imam fi qira'ati babin min abwabil ilm aw fi athna'i al-qira'ah aw inda sima' mawdu'ah. Laong niya ilang ha mga kalaungan kasaan si mga magsasambahayang amuin magtuy-tuy sila mig deng ha masjid apabila maubos na yung sambahayang asar. Haamuin ini wayroon datod kaunahan nila hinangon karena labi-labi na in imam bang duma isun kanila sarta mamayta kanila sinaon pangadjian long tapag pangadji tiap-tiap po asasar biya na sing kabiyak saan ang mga kahula-hulaan sin hula Islam, labi-labi na tuod ha dua masjid, amo na Masjid Al-Haramain, Madina, iban sin Makkah, tiap-tiap po sambayang asar aun pagpangadji. Na inyad to hambuk ito rin ha mga ini kasaan si mga ini jamaah, amuin long taway roon dawi mga maksud tuod mahal ka, amuin pasaran nila ini pangadjian ito. Sawab muna in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagdihil kato taniyo pagpaibog sin pakarajaan amuin ini mag kumawa kita ilmu. Amin mamuso kita rin ang mga ilmu. Biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila kamulong niya makalabay dahing hajambangan sin ini sulga na kawa kamu sin bunga niya. At inihampit kamu rin doon. Impagyanon din dito, hadto jambangan sin sulka, rawdatun min riyadil jannah, amunain pagpangadjian ilmu. Sabab may tayo to jambangan sin sulka, in ilmu, mahasil mo, makawa mo rin doon, mahinang parsababan, amin mahinang mupuunan dahon pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, itungon kay mo dahil mga salago-lago, ini long ta'ammal. Namad to rin hamang kasaan. Naman jari long niya, in amin sawab, labi marayaw, hinangon si mga jamaah, an yabqal musallun, alladina laysa lahum hajatun fil khuruji min al masjid, lisima'il khair. Long niya, in amin labi marayaw, doon sila, ini tumutog na amo na muna ha masjid, bang wayron datod hajat nila rakula gumawa dahil ha masjid,
o sambayang asar amin dumungog sin amin marayaw ini dain ha mga kabtangan sin mga manghindo karna in kabtangan sin manghindo yan impuunan niya ring hakalam sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Bukod na jahwihad to in mahasil muruon law niya dain ha amin mga karayawan karunguan mo yudafu ila dhalik annal malaika takuffuhum warahmatu tarsyahum wasakinatu tanzilu alaihim. Laong niya roon hayondeng ha mga ikakanap sinamuin mahasil mo rin ha amuin pangadjian doon hayan. Laong niya in mga malaikat maglibot-libot sila doon ha amin lugal pagpasampayan sin ilmo atau pagpangadjian sin ilmo doon hayaon sarta in rahmat sin Allahu Ta'ala panaugon niya roon ha mga sila amin mabaya tumayma sin ilmo dahil Allah subhanahu wa ta'ala sarta makananam sila sin pagyanon sakina. Hati niya makananam sila amuin dayaw parasahan sin amin ini ginhawawaran nila para pasal muna in amuin jantong nila bang ibarat long takahoy kabubuhan tumubo marayaw pasalan sin amuin makarungog sila yung hakalam sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuy at ito'y mga kalaguan maluppas sa manusia bang sila amuin mag-us-us mig dahil ha amin lugal pag-ibadatan sin wayroon da maksud to dakula. Hikaron niya damikyan tarkus sunnar ratiba aw adamul muhafadha alayha. Hambok dahil ha mga laong ta kasaan da isab si mga sila magsasambahayang amuin tinggalan nila in sunna ar-ratiba. Hati sunna ar-ratiba amo na inhangpo tagdua rakaat ini mag-agad iban sin sambahayang pardo laong ta. Na im mga yan katantan kaisa niya laong ta duang karakaat muna ring ha amuin sambahayang fajar manjari 4 rakaat makauna ring hasambahayang zuhur 2 rakaat ini mapuasin sambahayang zuhur 2 rakaat hari pa maun in sambahayang asar iban damikyan amuy in ini puas sin sambahayang isya 2 karakaat iban sin ini puas sin sambahayang puas sin sambahayang isya iban sin laungta 2 karakaat makauna ring sin sambahayang maghrib. Hati ni hangpo tagdua. Inyan biyata tod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hisiyu in amuy in nag-aayad sin ammalyan hihinang nila in sila pahinangan sin Allah subhanahu wa ta'ala pabangunan sila rin dito halom sin surga laungta palas bihan. Hati ni astana bang yanon palas astana. Na in astana ini sa lago-lago long takatanaman sin hambok mukmin halawon sin surga. Amo yan to. Naman jari in amin labi marayaw long ta amin nakaamuhinang amoy in long ta subay yadto piyasusod sin hambok muslim atau hambok jamaa halawon sin daghal niya in amin tumunay sin amin mga kasunat-sunatan na sabot yadto. Sarta ayaran niya madto-madto impaghinang doon hayaon sabab inyaon in hukuman niya sunna muakkada sunnat amuin lando mahugot iban matarang in laggo sin pahala tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inyan amura di mo manjari hidangon lang ta bang sa upama ini in ikaw hapagtulak-tulakan manjari mo na ito katinggalan, ini asababiyad to, subay mo ito, ini unuhon niyaon. Jakahan marayaw, ayuputon marayaw, in aming mga iyad to katanta. Manjari, dahil nga mga kasaan, si mga magsasambahayang, amo na inlaw niya, suratu ada as-salah. Wa naqaraha kanakril ghurab sawaun akana dhalika fin nafila amil faridah
wa khasatan ma narahu min ba'dil musallina idha fatahum syai'un ma'al imam atimmuha bi'ajalah. Laong niya, dahil mga kasaan, amuin us-us impag hinang sin pagsambahayang. Biya laong niya sa pantun sin pagtundok sin uwak haruko. Bang sila magkaunduko bihan ubos tumundok, tungas in o pataas, so yad tunay sab tumumbok magbalik. Ini, at niya, tumumbok sinamin tuka nila bihan. Inyad to, ini piyasalo pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in amin magsasambahayang habihad to, amin laong ta agad, ini magsinapatan siya sinamuin pagruko, pagsujud niya. Nain mga ini, hambok yad turang ha mga kasaan dakula, bat im mga sila, aun waktu, im mga manusya, maghinang bihay ni, banglaw niya sunnat da, hikad to na sadya. Mga kataw tayo manghuran na agama Islam, in sunnat iban pardo, hasambahayang, siwo da in bugat niya bang mo siya hinangon. Suway mo rahito na ikatan, misan pa yung kaaunan sunnat, di mo manjar hikad to sadya. Sabab may ta, bang mo hitunay na in sunnah, ratiba atawa sunnah as-salah, hitunay mo, wala na doon halawman niya in pardo, wala na halawman niya in wajib, yaon da in katan hukuman, misan din kaunan niya sunnat. Hasabab ito, subay mo siya halgaan, hasabab ito, sa lago-lago tutong basama nga sila tumunay nakaamuin hinang nila. Naman jari, in amuin matan subay jakahan si manusya, wajib hatiap-tiap magsasambahayang amuin nagdara simpag iyanon tumaknina. Hati niya aun kahumput sin pagda niya sin sambahayang. Doon na sambahayang niya. Damikyan subay aun khusyu. Pag yanon khusyu, ya'kilu ma yakul. Amuin pangannalon niya, in amuin bibis sara niya. Kaya kabtang niya. Wayatmain na fiha. Sabab, sarta doonhan subay aon tumakni na hakatan kignot kahibal niya. Tawa hibal niya, rumuko, ini magitidal, sumujud, limingkod, ingkatantan subay aon tumakni na. Karena inyan katantan, biwistasin Allah subhanahu wa ta'ala, sa lago-lago amal, labi loba na to din sambahayang, amunin puunan singkatan amal. Bang wayroon sambahayang, wayroon da ingkatan mabista, dahil mga amal sin ipon. Sabab yadto, misan pahitunay mo ingkatantan, rukun, Islam, upat, bang wala doon in sambahayang, di katan matayma sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab in sambahayang, tiyawag siya, imad ad-din. In siya hag sin sambahayang. Na, in amal wayrun hag niya, ritay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, in sambahayang, amo na impuunan singkatan. Kita ba ko mga kataw tayo manghuran? Kabakan mo in hadis ini, kitab hi Bukhari ibn Muslim, riwayat din kan Abu Hurairah, radiyallahu anhu, anna rajulan dakhala al-masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi. Wa shalla ar-rajulu thumma jaa fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faradda alaihi salam thumma qala la irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Faraja'a fa salla kama salla thumma jaa thalathan wa qala fi thalitha walladhi ba'athaka bil haqqi ya Rasulullah ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qumta ila as-salah fakabbir thumma qra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'a thumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima thumma isjud hatta tatma'inna sajida thumma ijlis hatta tatma'inna jalisa waf'al dhalika fi salatika kulliha. Amuinin hadis. Doon hayon biyita sin Abu Hurairah radhiyallahu an, laong niya, hambuok waktu, aun hambuk usog simun pa masjid, nagsambahayang. Hawakto in Rasul sallallahu alaihi wasallam doon naglilingkod.
Manjari, ubos man, si mambahayang inhambok usog yadto, miyadto na siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarta si malam siya, na siyambag na siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin sa salam-salaman niya. Ubos, inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaniyalong niya, balik kau madto, pagsambahayang kau, sabab ini kau wala kau nakasambahayang. Nagsambahayang na siya. Hinang niya na ingkatan. Bang mapaamuhon, yaon niya na piyatindog, ini rukun, in wajib, in sunnat, in katanta niya na. Sumagawa, inakay kaniya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, balik kau, kadto kau pagsambahayang, sabab ini kau wala kau nagsambahayang. Manjari, nagbing na siya madto nagsambahayang, ubos si mambahayang, nagbing madto para Rasul sallallahu alaihi wasallam, hikarwa, si malam nagbalik, ubos inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik kau madto, sambahayang kau, sabab wala kau nakasambahayang. Nagbalik na isab siya. Sampay miabot man hikatu, doon hayaon ubos na siya timunay sin sambahayang, si malam, ubos niya si malam, ini siyang bagsi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin salam-salaman kaniya, ubos lang niya, ya Rasulallah, amurayag to in kaingatan ko sambahayang. Ibot lang niya, pa Allahu Ta'ala, amoy innag para kay mo sin risala sin agama Islam, hakasabunnalan, amurad tulong niya Rasulallah, in kakausgausan ko, ini hatungod sinamin hinang yan, bang siya wala nakaamo, ando ya Rasulallah, hindo iyako. Wakala sallallahu alaihi wasallam, idha kumta ila sala, fakabbir. Apabila kau timindog na, sumambahayang, na tumakbir na kau. Pag yanon doon, takbiratul ihram. Hati niya muna, subay siya aun tumaknina. Wang kau timindog sumambahayang, subay, hari pa kau makahog sin takbir mo, subay kau makatindog na sintidog pag yanon tuklid. Sarta aun na tumaknina niya. Hati niya ini sumangpat na intindog mo, mareho na intindog mo, ang pakaw tumakbir. Tumakra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Uwos lang niya kau mamasa sin suratul Fatiha, mamasa na kau diin na inahapal mo rin ha mga ayat sin Qur'an. Uwos lang niya, irka hatta tatma'in naraki'a. Uwos ang pakaw rumuko sa kira-kira amuin lang ta ini miantang na lang ta inhawakan mo hapag ruko mo. Uwos yad tulong niya, ang pakaw, ang katon mo ini mo pataas, timindog, amo ng pag-ianon, mag-itidal. Hati niya timindog buntul, sa kira-kira, ang tumaknina niya, amin nahunat na inhawakan mo, ang tindog, biada sin tindog mo panagnaan niyang pakaw, humog sin takbir, ang panaisab kaw, imian Allahu Akbar, ang pakaw sumujud, sarta bang kau sumujud, subay ra isab, amuin butang sin hawakan mo, amuin ini muna, biya sin amuin kabiaksahan lang ta, butang sin ilong, iwan sin tuktok, magsibo siya mutang pa amin lupa, atawa lugal pagsusujuran. Uwos yadto ang panay sa limingkod, paglingkod mo lang nebihan, ilingkod mo subay ray sa mahantap, ilingkod mo amin aun tumaknina niya, ang panaisab kaw, ini mamasa sinununo na babasahon mo ron haon, ubos yadto ang panaisab kaw sumujud magbalik, ubos yadto ang panakaw timindog na laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya, hinangon mo yadto hakatan sin rakaat, hitindog mo, pila-pila na rakaat inaamuin ini sambahayang mo. Bang siya tung karakaat, hinangon mo adto bihadto, bang siya upat rakaat bihadto ra isab, bang siya dua rakaat bihadto ra impaginang kaniya, subay siya aun tumaknina iwan sin khusyu. Damikyan mataod hadis siya butkato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambuok riwayat biyayta sin Imam Ahmad ibn Hanbal,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tujzi'u salatun la yuqimu ar-rajulu fiha sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud. Biita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di tungbasan sin Allahu Ta'ala in sambahayang sin hambuk usog. Wala miyantang in amuin hawakan niya. Hapag ruko niya, pagsujud niya, pag-itidal niya, subay ing katantan, ini amuin, hakabiyaksahan, biyasin namin pagtindog mo, atawa pagruko mo, iwan sim pagsujud mo. Bihad to ra isab katan. Damikyan aun riwayat. Matarang, biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi sariqatan, alladhi yasriqu fi salati. Qila wa kayfa yasriqu fi salati? Qal la yutimma ruku'aha wala sujudaha wala al-qira'atu fiha. Biyaita si Rasul sallallahu alaihi wasallam ini in sabugat-bugat launta amuin nanamun si manusia hadlaw akhirat ding hamanga ini kasaan hitunggbas kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na im mga manusia nakalanduin pagtakaw niya. Asaddun nasi sarikatan bang mukitauning katan sugarol nakalabiin pagkasugarol sinta o ini manakaw halawang sambahayang. Laong si mga sahabat, biya din kaari ya Rasulullah, in nagsasambahayang makatakaw pa. Biya din siya makatakaw, sinyon siya nagsasambahayang. Qal, la yatimmu ruku'aha. In sugarol hasambahayang, amoy di sumangpat in pagruko niya. Hati niya humantap in pagruko niya. Wala sujudaha, iwan sin wala himantap in pagsujud niya. Iwan wala himantap impagbasa niya simbabasahon niya hasambahayang niya. Na inyad to, mga katotay manghuran haka may Islam, inyad to, in asal-asal, nagsambahayang kau, muhut kau lang tapahala, gamayan makabaak kau kabinsanaan, dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab dahil mga riwayat, damikyan, biyayta sin, Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat din kan Abu Hurairah damikyan la yanzurullahu ila rajulin la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudi. Di aturun sin Allahu Ta'ala in hambuk usog si mambahayang di misan laungta amuin mantang in hawakan niya hapag ruku niya iwan damikyan hapag sujud niya. Amuad tuin sa bugat-bugat long tareng ha mga ini kakahinang sinipon in sa kira-kira niya sinhinang niya tay maun sin Allah Ta'ala pag-ubos rin doon hayaon gaman makabaak siya kabinsanaan haadlaw ini gana-gana. Naamoy yadto subay yadto jagahan na to ingin hawabaran na to. Bukon pahabihan, mataod din nga mga hadis, amin laung ta kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam din nga mga kakahinang, amuin kakunahan yadto, paamuhon nila inhinang nila. Sabab ang bukwak to, riwayat din kan Abu Musa al-Ash'ari, qal, salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman bi ashabi, ثم جلس فدخل رجل فقام يصلي فجعل يركع ينقر سجوده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون هذا لو مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. Long sin Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu an nagsambahayang law ni Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk adlaw iban na si mga kasahabatan niya ubos yadto limingkod in Rasul
doon ha masjid na aray day bihan manjari aun hambuk usog simud palam si masjid. Ubos to si mambahayang. Pag ubos to nagruko. Inruko niya ubos nagruko bihan na amuin lang ta biya us-us yaon masapat. Wayang kuro sujuda magtuy bihan pag sujud bihan magtuy timungas tiungasin u. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam taraw na hada kita niyo yaon lang niya hati niya kita niyo nagsambahayang yaon law mata mata ala ghayra millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banglang ngayon usog kami nagsambahayang ngayon abutan sing kamatay niya habihayaon matay siya guwa daing haamuyin millah hati niya daing haamuyin agama sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kuro salatahu kama yang kurul gurabad da manjari long niya inamuin pagsujud pagruko niya katantan biya long niya sin pagkaon sin uwak sin dugo atau pagtundok sin uwak sin dugo ubos tumundok makaminsan hitunga sin u tumundok makaminsan hitunga sin u tumundok makaminsan hitunga sin u mataud nagihinang bihan mataud na inihalkaan na to marayaw sabab mahita bukon sadya amoy imaalup kato hawak to subang kita nagsasambahayang doon hayan Allah subhanahu wa ta'ala sampay sin mga kamalaikatan niya di makadyaga kato sin hinangta sarta labi-labi na tuod amoy magdarasin ang malta pataas sin langit madto pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya hikarukot na rinto hakitab sing kita haadlaw kana amoy madawhat ta daw tatabukon dahil Allah subhanahu wa ta'ala mura-murahan pangayon ta amin tabukon ta in kakitab-kitaban taring ha dapit tapatuo sabab bang siya hikatukbal dahil harapit palawa na mga yadto hambuok dahil ha mga ini ibadat long tari tatay maon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ma min musallin illa wa malakun an yaminihi wa malakun an yasari fa in atammaha araja biha ila Allah ta'ala wa in lam yatimmaha daraba biha wajhahu. Biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon lang ni hambok deng ha mga magsasambahayang buat malaingkan aun dapit patuon niya malaikat iban dapit palawan niya malaikat na bang niya najukup na in sambahayang niya yaon pila-pila na rakaat hawak tuad tubang siya doang karakaat atawa 4 rakaat atawa 2 rakaat inyan katantan laungta jajakahan kita sin malaikat puas deng hampang jagahi sin Allah subhanahu wa ta'ala bang niya laung niya najukup na natikmud niya na in sambahayang niya ha amin bistahan pila-pila na rakaat hawak tuyaon dahon sin 2 malaikat pataas langit in amoy in sambahayang niya tumadto pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala na bang niya wala naubos haaturan panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisampak kaniya sin 2 malaikat pabayho niya in sambahayang niya amuad to mga katawtay manghuran in amoy ini jumato hatiap-tiap mag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala ando ayaran na to in ibadat na to sambahayang sabab inyan katantan biyabay ta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabul abdu yawmal qiyamah min amalihi salatahu fa in saluhat faqad aflah wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir fa in intaqasa min al farida shay. Longsin Rasul sallallahu alaihi wasallam panagnaan bistahon daing ha mga
ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw kiamat deng mga amal nila amo na in sambahayang niya na bang dimayaw in sambahayang niya nagparuntungan na siya iban in siya laungta naka lipuas na deng hakasigpitan hati niya in siya laum kasannangan na bang kimangi in sambahayang niya lando siya masusa iban in siya hipo sing kalugian na bang kulang in pardo niya labikyan inyan na way nahikatawang niya hagin hawawaran niya bang kulang pahati niya wayron pa mga kasunat-sunnatan bang in pardo kimangi na ubos wayron pasunnat niya hika ini tupak long ta sinaming kulang kabos deng mga ibadat niya to na inya nando kaylo sa lugi-lugi manusia karena parman sin Allah subhanahu wa ta'ala unzuru hal li'abdi min tatawu'in fayakmilu bihi ma intaqasa minal farida thumma yakunu sa'iru amalihi kadalik biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala apabila bistahon na amal sin ipon haadlaw akhirat long sin Allah ta'ala kita anyo in ipon ko yan aun ba deng ha mga amal nila dukaing deng ha pierdo ko kanila mga kasunat-sunatan karena bang siya aun na inyadto tapalan niyo in kulang sin amal nila deng ha sunnat nila amunain nagkulang deng ha pardo nila na pag-ubos dito ang paniulong niya bistahon imapuas amal nila hati niya mapuas deng ha sambayang ang pabistahonin puasa mo bistahonin jakat mo, bistahonin haji mo, bistahon ing katan amal mo puas dahing hasambahayang, makauna ing sambahayang mga katautay manguran hakama Islam. At sabiad to, ayaran na to in ibadat na to sambahayang, dito na timubtub in pangadyan na to hawak to insyaallah ta'ala, habalik yad to, duka ing na isang maudo in pangadyan na to, amoy in hawak turo ka insyaallah subhanahu wa ta'ala, mamaida ko kanyo, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته